Om Swastiastu, semeton sami, sane wenten ring FB, raine mangkin titiang nyarengin acara saking suara saking Bali, ring rahinane mangkin titiang jaging ngewacen cerpen, puniki spesial cerpen puniki katur ring Alit Juliarte sane mangkin Alit berulang tahun. Sinambi ngantos inggih. Ya diastun Alit sampun wenten malih Riki sampun tenang nggih saking wonten karya-karya saking Alit puniki abadi. Titiang jagi ngwacen cerpen satu bawa sane kekawi oleh Alit Juliarte. Sane ambil titiang saking suarasakingbali.com sane memurde mulih. Inggih riantukan sampun wenten sane nonton matur suksema puniki sane sampun nyarengin inggih mulih oleh Ikomang Alit Juliarte. Seinget tiangi tiang anak lakar mulih kampung wireh galungan Subepal. Perkuliahan masih tusing mejalan. Kengken kaden bisa tiang nepukin timpal keliwat ayu ngajakin tiang tangkil tur ngayah ring pur dalem. Kedaut manahe tur nuktuk pemargi anake ayu. Subecara tawang uli mekelo, kadi menyame. Adane loh kanti. Jegek sajan parasne. Muane bunter cara purnama. Kenyemne ngawi sang sane nyinga angop tur kelangen. Apa buin yen suba ajak ngurte, alus ban-ban suarane kadi sunaran ngampehang don tiing itu. Kemikane ngemu madu, manis pesan. Tiang ane merasa dewek niste, tune arte kalih gobe, tan pantes laker dadi timpal ipune. Apa buin mekenah laker nadiang ipun prameswari. Ngipi, numitis ping 100 mirip tusing lakar nadi. Nanging apa ane kenahang tiang tusing jeseken teken unduk ane tepukin. Loh kanti ya diastun ayu jeroning rupa waluyaning Dewi Supraba nyelantara atene luwih kadirupan ipune. Melah pesan. Tusing mebina-binayan ya diastun tiang anak muani tuna sakewale tiang merasa ajiange rungu. Kengken kenah beline. Nyak demen ajak tiang ayah driki. Petakone loh kanti sambil ngipekin dewek tiange itah nyampat ring Jabapura. Demen loh pesau tiange bawa. Lek kenahe sakewala dot pesan lek teang muane loh kanti ane tusing tayen ngemedin yen toleh. Cara Amanda Manopo artis sinetron demenan tiange sedaipun nyampat ngemaling-ngemalingin tiang nyeledetin. Yen loh kantinya dadi calon kurenan mirip bagi pesan hidup tiange. Kita masih meme bape ane kemulan sebe ngedotang cucu. Tuh tiange masih subewayah. Pesasur tiban. Di buku cacakan muda-mudi sube kinucap nyade. Yen kasarang wantah trune tua. Dumada je loh kantinya nerima tersenan tiange. Ya diastun mare ketemu. Ya pitui tiang tune mekejang. Nanging adane jeleme tuah nyidang mautsahe taler nunas ring ide betare. Dumogi. Gitu tiang ngomong di tengah hatin tiangi pedidi. Loh pepes dini ngayah nyampat.
Loh kanti nok togang bongkol sampatne di batarane laut buin ngelanturang ngayah ngererese. Nggih bliwayan, tiang mule dini man ngayah nyampat. Liu timpal tiangnya dini bareng ngayah, sakewale tongose melenan. Ada di jeroan, ada di jabe tengah, tiang di jabe sisi poleh doman. Ngudiang adi liu ngayah loh. Ada pemargi apa mirip nganti ajak liu ngawai ngayah dini? Petakon tiangi cucut. Yen karya dong ada dogenan beli. Tusing jelakar kuangan. Entu mawinan tiang ngajak beli bareng dini. Apa ngada ajak tiang megendui rasa? Nuturang indek pesukadukan hidup pepidan. Tulih tiang peninggalane loh kanti kati mediolas apang tiang marengin ipun ngayah di pura. Men loh tusing muleh. Apa alih tiang muleh beli? Sebut tusing ada nih sandang jag-jagin. Rerame sebut tusing ada. Gitu masih anak muani ani banget sayangang subuh megedi ngalahin tiang ngalih anak loh lenan. Entu mawinan tiang dini subuh sing kuat nyalanin hidupe kelaran. Sademe kembengan yeh peninggalani loh kanti tambis ulung. Sajan ulung sekepedek nyerosot di pipinnya ani sujenan ento. Tiang ngusap yeh peninggalane laut melekut ragan ipune. Merasa deres ulung kadisabeh sasih ke hulune. Belus tundun tiange. Tiang milu sebet nih ngahang apa ane subuh kedingahang. Nanging tiang masih demen wireh nawang loh kanti tusing ngelah tunangan. Atene subuh kadong metatu mirip mekelu lakar nyidang seger kadi jati mulo. Sejabe tiang ngene nyidang dadi tambe ngubadin sahananing sakit ulian tatune bes dalem. Tiang ane lakar dadi matan ai nyunarin idop neloh kanti ane subuh mekelu kelikup ban petengi dedet. Dedetan teken tilemi kapitu. Sabar loh. Tegarang telek tekang peninggalan bliwayane. Tiang nunden ipun sinambi ngisi buku dua palan ipune. Ipun seken lek tekang. Bliwayan mule tune loh. Tune gobe, tune arte berane. Liu ngelah kekirangan. Yen bandingang teken anak muani lenan, apa buin ajak mantan luhe. Mirip joh pesan. Sakemaon, beli nyumek kenang ukudan bline. Wantah beli ane lakar nyidang waliang bagi luhe cari pidan. Beli misadia lakar nerima jeli melah ragan luhe. Gitu masih ada lo sumanang saya teken kesujatian tresnan bline. Taler indek kesumekenan bline lakar nadiang loh prameswari dini diatin bline. Beli sayang aja loh. Lantang munyin tiange ngorang unduk mekejangan yang ada di kenah tiange. Pengabdine apang loh kanti nawang tur nerima apa nih subek orang busan. Loh kanti nyangetang ngeling. Peketel-tel yeh peninggalane ulung tusing nyidang buin natakin. Gelute awak tiange anis selem mimbuh mokoh. Mirip ipun merasa bahagia teken apa ane orang tiang. Mirip ipun nerima apa ane dadi pengabdin tiange. Sedang anget megelut, kenahe lakar niman nadak sare ada anak muani teke. Napi karyanin nike. Ngudiang teke megelut di jabo purane. Kaden orin tiang nyampat. Dados malih deriki macumbur ayu. Sinampure jero, sinampure. Mangkin titiang lanturang ngayah nyampat. Loh kanti nguntul. Cai anak lanang. Tonden sepantes nih cai dini. Mulai yang ibancai nih. Anak lanang bagus entu nunden tiang mulai. Tiang bingung. Ngudiang lo kanti nguntul gitu. Ngomong aja anak muanin tuh. Ngudiang lo kantinya tunden kene gitu. Ngudiang anak muani ngurin tiang apang mulih. Ngudiang tusing banget tiang bareng ayah nyampat sambilang nimpalin lo kanti. Nyen sujatinnya anak lanang bagus entu melah pesan penganggone. Bemisi akan mesaput prade agung.
Udang nih songket, misi pucuk rejuna nyelepit di muncuk nih. Kita masih paras nih mesunar ka di surya rikalaning semeng. Nyansan bingung kenahe. Tatkala tiang orang lakar mulih, loh kanti tu sing ngemang. Ada mulih beli wayan. Sing hidang loh. Beli mesti mulih. Jero lanang punika nunden beli apang mulih. Kita masih beli subuh kadang mejanji teken meme bapo. Subuh menggalungan, tuah beli adalah ngejumah. Beli tuh sing sayang ajak tiang. Beli sayang. Sake wale. Tuah beli ani ada jumah. Benjep neket jumah beli subuh mesti ketegaling alih busung. Nyuh nangke muah nilenan. Kita masih lakar masang bebungah disanggah lah ngai penjor. Tu sing ngidang beli ngayah nyampat sesai dini ajak lo. Lo kanti tu sing ngerungwang apa ane orang tiang. Ling ne tan pererenan. Ipun ngambul melaip ngelot ngauhang. Tiang nguber. Di tengah jalan nada ada meme bape ngauin dewek tiangi. Mai yan, mai mulih. Meme ngorain tiang mulih. Deng beranak loh tuh. Mayan lipetan mulih barengin bape jumah ngelawar. Bape ngimbuhin. Tletaang tiang muane meme bape mekenyem girang urin tiang mulih. Batis tiange bat lakar metindakan. Dikenehe tu sing lakar ngemang loh kanti-kanti leb. Kewa ngalih anak loh jegek buka ipun. Jegek di sisi, taler jegek di tengah. Nanging, tiang masih tusing nyidang lakar ngalahin meme bape anik kemulan ngantiang tiang. Tuah tiang pianak ne adiri, tuah tiang ane andalang ngejumah. Apa buin cara jani imang rainan jagat yen sing ada tiang sinah meme bape lakar kewalahan. Tiang mau balik kuri ngalih tongos meme bape mejujuk. Gelutu tiang teken meme bape laut gisianga liman tiange pada besik. Dandane tiang ajak kemulih. Kengkeng kadan rasane. Tumben melenan pesan. Ada rasane tu sing taen rasang tiang tugas gelutu teken meme kalih bape. Di subani mejalan. Melet tiang mekipaan kuri nulih loh kanti. Tinggalin tiang uling joh ipun mejujuk mekenyem sambil ngeling. Tiang bareng sebet nanging tetep ngelanturang pejalane. Meme bape tekek ngisiang liman tiangi nganti subepa aja umahe nada meme bape ilang tanpa wangsit. Tiang bingung kaukin tu sing ada ni mesaut. Lakar mecelep ke umahe mare atindakan nada ukudan tiangi cara ada nak ngedetin. Cara ada anak ngedeng. Peninggalan tiangi tu sing ngidang nepukin apa. Ulap. Sunarane bes keliwat galang kadis sunar suarga ane ada di film-film bioskop. Tiang tusing nawang ada apa sebenarnya. Nyansan bingung kenahe. Takut. Kijel aku nai meme jai bapu. Ngudiang meme jai bapu nada ilang. Dadi hati ngalahin tiang di subane tiang subuh di Arab umahe. Nyansan mekelo nyansan tucing inget. Tusing nawang apa. Ane tawang tiang, tuah tiang ngidem. Buka keni aji sesirep, kerasa yang sirep mekelo pesan. Dingah tiang rami munyen anak, ada ngortang anak tabraan, ada ngortang piranti keanggen ring setre, saling sautin, saling jemakin bakti utawi banten kelayan sekaran. Samar-samar kidung pitriyanya ngiringang pemargi anaknya nyagang upekare mirip subegalah lakar nyiramin. Nyansan mekelo, nyansan rame dingah munyen anake entu. Nyansan ngedenang, gitu masih munyen enjekan batisi subecara anak mau balik konser. Rame pesan, megrudukan. Merasa ukudan tiangnya ada ane ngusut, ada ane ngisiang, tiang bingung. Munyi-munyi entu subuh nepak di kuping tiangnya. Tusing kuat tiang ngehang. Nyansan mekelu, nyansan ngerasang. Uyut, empeng, sakit kuping tiangnya tenyidang banang gehang.
tiang kedat laut mekauan. Me, pe, buke jangkrik ke tebin, mekejang anak siap. Nanging tuah apa nginangan, suud ento laut pada mekraian, menggerudugan, tuun uli bali dangin. Pati kaplug ada ane labuh, ada masih ane pegat sandalne, mekejang takut. Pedas, dingah tiang mekejang anaki mekraikan cara kerauhan masal. Ane di sisi saling sikut, dot ninggalin. Tiang nyansan bingung, tusing nawang apa? Ane tawang tiang tuah ukudan tiangi mekaput ban kamen batik lan mesare. Dingah tiang meme bape bareng mekraian tur jumujung nyagjakin. Cening! Kacang apit kalih 21 Oktober kalih tali kalih. Suksema semeton titiang sareng sami sanes sampun nyarengin punika iwau satu bawa sane kekawi oleh Alit Juliarte. Puniki semeton titiang sane aktif ngawi sastra Bali modern merupa kekawian cerpen, novel, punika taler puisi. Nah, dumugi je Alit nyarengin taler mirengang saking irike, jadi asten Alit sampun enten-enten. Selamat ulang tahun Alit, mogi molihang genah sani becek irike. Matur suksema semeton sanes iwau sampun nyarengin sani nenten presida carce titiang sekesiki. Nggih, matur suksema puniki Bu Dayu sane sampun nyarengin nonton. Nggih, makeh puniki sane nonton. Matur suksema. Idedane sane arse jagi nguacen utawi melet uning inde kekawian Alit Juliarte presida kecingakin ring suarasakingbali.com irike sampun wenten kathah makeh pisan puniki kekawian sane kekaryanin oleh Alit Juliarte. Inggih wantah kadi asa punika sane presida turang titiang rahinane mangkin. Dumugi napis sane iwau cerpen sane memurde mulih nggih titiang mapikayun meduwe manah mangda Alit taler mulih rahinane mangkin nyarengin teman-teman utawi semeton-semeton sane nyarengin acara saring suara saking Bali nguacen kekawian saking Alit Juliarte. Inggih yening idedane jagi arse taler uning indik kekawian lianan sani kewacen oleh semeton-semeton titiang sani lianan presida kecingakin ring hashtag suara saking Bali utawi hashtag Alit Juliarte minap maka sami sampun wenten iriket semeton-semeton lianan sani nguacen cerpen puisi punika taler karya-karya Alit Juliarte sane lianan. Inggih matur suksema idedane sareng sami semeton titiang ring Facebook sane sampun nyarengin rahinane mangkin dumugi makasami kena rahayu nggih riantukan kondisi Covid sekali puniki mangde makasami pada kena rahayu ring jero ring griya soang-soang. Inggih wantah kadya sapunika sane presida turang titiang matur suksema puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om suksema.